السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرچی چارمی روچ رمضان ہے اور ما تفسیر کنگائیں ترجمہ کنگائیں سورت یوسف علیہ السلام ہے. اور ہمیں آیت کے یوسف علیہ السلام واب گندت کہ وتی پتا یعقوب علیہ السلام وتی وابا گوشی ادا لحتی درس دروس و فائدہ ہستے تربوی تربیت توکا مالوٹا مرچی ہمیں لحتے درس دروساں ہمیں فائدہ چاہی آیت تبزیریں وحدی کہ یوسف کے وتی پتا ہمیں وتی واب بیانہ کا. اولی فائدہ ہمیشہ کہ پت وتی چوکان چے نزدیک بی چوکانی سرا ہرچ مشکلاتی کے چوکانی سرا ہرچ مصیبتی کے چوکانی سرا ہر تکلیفی کے آت بکنا وتی پتا گوشت بکنا. بچہ یوسف علیہ السلام وحدی کے واب دی گونڈا کجا شو وتی براتانی کر رہا نشو ڈننا وتی سنگتانی گونڈوانی کر رہا نشو حبرنا کو آت وتی پتی کر رہا. اشیاء چی ظاہریں کہ یعقوب علیہ السلام وتی چوک ہنچو تربیت داتگاں کہ نزدیک بیتا وتی چوکانی ہر دولیں مصیبتی چوکانی سرا ات کا ہر دولیں چوکانی سرا حبری ات کا ڈارک رہوں وتی پتا گوشاں بائدیں پت نزدیک بھی بیتے وتی چوکانی لہتی پت سک دیر وتی چوکان چی دیریں آئی چوکانی درمیان فاصلہ ہستیں بلے لوگ تو کائیں بلے آئی طریقہ آئی یعنی نندگ پادایا وتی چوکان گو چوک آئی دیما ہچ حبر کت نہ کنا اگر چوکانی سر مصیبتی بے مشکلاتی بے وتی پتا گوشت نہ کنا آزانا پت گنتر مارا میڈیٹنگو گنتر مارا حبر دا گنتر مارا جھنتے وتی پتا گوشت نہ کنا گوڑا ای یک سببی بیتیں چوکانی خرابی ہے. اور دومی چیز اے آیت چی زیرک بیتیں تربیتا کہ چوکانی ہرچی کی پریشانی ہستا چوکانی ہرچی کی مسئلہ ہستا تو وطارا تو بہر بزی گو تو ہنچو بکان چوکانی دیما وطا کہ من شمع ای پریشانیہ شمع ای مسئلہ ہو رنگوں تو مگو انہ ای گونڈوے اسے دیکھے کار نیستے تو خیال بکان مرچی عادییں دیکھے مردمی بھی بیتے ہیں آئی گونڈویں چوک بیت کیں کر رہی گوشتا ابا میں وابی دیتا بلکہ بعضی مردم اچھی گوشت کا تو برو ہرو تو واب چو واب گندے حقیقت ہے انہ شما بچاری یعقوب علیہ السلام پیغمبری یعقوب علیہ السلام پیغمبری آئیے سرا بزان پورے امت مسئولیت ہستے فتوہ دنتے دعوت دنتے مشکلاتاں آئین حل کنتے پورے امت پریشانی آئی سر حد کا ہستا وحدی کہ گونڈو آئیے آتک گوشتا ابا وہ وابی دیتا نشت وابی گوشتاشت ہوتی چوکے پدا نصیتی کو شرعی بلکہ ای گونڈو واب تو زانے کہ مسترین وابان چی حقیقت تیران چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا گوشتا اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا گوشتا ہمین چا مردم گیشتر صادقیں آئیے واب بھی صادقیں واب بیانتے مزا حقیقتیں وابا اور گوانڈوان تو کا مکر نیستیں گوانڈوان تو کا نفاق نیستیں گوانڈوان تو کا فریب نیستیں گوانڈو سیدھا سادہیں چیزاں آئینی واب بلکن چا مسترے مردوانی وابان چا حقیقتران گوڑت تو وطارا یعنی شمار بکان وطارا چوکانی پریشانی کو ہور بکان چوکانی حبران بینند گوش بدار اگر کائنتی تکر حبری کنا. اور سیمی فائدہ دا تربیت ہمیں زیرک بیتے ہیں اگر تو چوکا ہوتی مناح کنے مردمی کستری مناح کنے چیزی کنگا تو سبب ذکر بکا کہ منی چوک پلان کارا مکا بگشی چیا مکنی سبب ذکر بکا من چیا ترا گوشان پلان کارا مکا من چیا ترا گوشان پلان جاگا مرو. بچہ یوسف علیہ السلام وحدی ات کو تی پیرت کر رہا وتی کیسے وتی واب کیسے کو گوڑا پتا گو وتی کیسے وتی واب کیسے وتی براتانی دیما مکا گوڑا تی برات تی واسطہ ایک مزنی مکری کنند بلکہ یوسف ہمیں دلا کہتے ہیں کہ منی براتا چیا منی واسطہ مکر کنا گوڑا چے فرمائنت یعقوب علیہ السلام ہنچو کی صورت اتکا ان الشیطان للانسان عدو مبین گوشتے شیطان انسان واسطہ ظاہرین دشمنی بزا شیطان تی براتانی دلا دنتے کہ تی واسطہ مکر بکنا شرے دا سبب یعقوب علیہ السلام ذکر کو ادانی گوڑا چوک مطمئن بھی بچہ وحدی اگر تو سببا چوکانی دیما ذکر بکنے من چوک پلان کارا مکان پلان چیز واسطہ
سبب ذکر کنے ای چوکے سرا اثر کم اگا ان بازیم پت چیوشی من ترا گوشتا پلان کارا مکم ز مکم ہمیں ڈولانا تھی دیما نکن تی بلک تو انچو پوشتا پھر کنے تی زدہ ای کارا کن اگر دل ملوٹی تی بھی کنتی تی زدہ لیکن تو اسباب وحدی کے ذکر کنے انہا مطمئن بھی بچہ یوسف علیہ السلام وحدی کے یعقوب ای پتا ای سبب ذکر کو سال گوستا یوسف مزن بیت وزیر مصر وزیر بیت آئیے مات و پھت و برات چا فلسطین اتکا یوسف کر رہا آخری صورت اللہ سبحانہ وتعالی چی پرمینی یوسف چی گو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی یوسف وتی مات پتانی وستا وتی براتانی وستا گو گشتا اللہ شمارا منی کر رہا آرت رند چا آجیڑیا منی و منی براتانی درمیان شیطانہ کے دور داتگا چی گوشتی گوشتا ہما جیڑا کہ شیطان منی براتانی توکا دور داتگا پتے کسانیے پتا وحدی کے نصیحت کو تگا سبب گوشتگا ہمیں سبب یوسف سرا اثر کو گوڑا ہوتی چوکانی دیما اگر تو چیزی منح کا نہیں ہے تو وجہ بگو سبب ذکر بکن کہ چیا منتر گوش گیا پلان کارا مکان اور چارمی فائدہ چاہی آیتا تربوی تربیت فائدہ ما زورت کنے اگر تو چوکی نصیحت کنے چوکی تو لوٹے سوچ دے کسترین یا پا ہمیں دولت ہواری کان دوستی و محبت ہے آئی تو کا ہمیں احساس بھی ای منی پیت منی دوستی ہے منی چیزاں گوش گئیں منی دوستی بھی ما یہ چی نزدیک کم چاہے یعقوب دا چی گو یا بنائی گوشتا اے منی چوک اے منی پرزند ہمیں دولا اگر تو چوکا نصیحت کنے لہتے اننا او پلانی او مکے یہ غلط ہے چوک ای دولا قبول نکا تو ہمیں طریقہ چوکا گو تے حبر بکا کہ آئی تل تو کا احساسی بے کہ منی پتا منی دوستی بھی گوڑا تی نصیحت زیرے گوڑا تی حبران قبول لکا اگا انہا پا جاک پا کبکار پا یعنی ہنچے نام بندہ پلانی آڈال نظر چی چوک گوشی کدی من بوچوٹا بس تی حبران چی تی حبران ہچا گوش ندار گئیں انتظار ہے کہ تو کدی خلاص بکنک پاس بیتی کر رہا اگر انہا تو شرعی الفاظ آگو منی چوک منی پرزند منی جان منی دوست منی جگر ایدھا نندی طرح گوش داری تی نصیحتاں قبول لکھاں اور پنچمی تربیت فائدہ آیتاں چی زیرک بھی چوکانی احترام چوکان تقدیر بدے چوکانی احترام بکاں یہ چوکانی سر اثر کنتے بچہ یوسف کسانا آت کو تی پیتے کر رہا نیشت و تی وابی بیان کو پتا پورا ای واب گوش داشت او پدا جوابی دا پورا ایک مزنی مردینی دیمائی نشتا تقدیر کنے چوکانی احترام بکا ما اگر بچاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیڈولا چوکانگو پیش اتکا چوکانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکی دسترخانہ سر نشتا ورگی وارتا اگر راہی جاگے روگا بیتا جتگے چوک لے بایا سلامی داتگا شرے اور چوک کی مدام توار کتگا ابو فلان پلانی پھت چوک کسان بیتگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلانی پھت یعنی ہنچو عزت و احترام تقدیر داتگا اور لحتی چوک تسلی داتا اما یا ابا عمیر ما فعل النغیر کسانی چوکی بھی مرگی بیتے جنگی ہنچو لیبا بھی گمائی ای جنگ میری گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای گو مزاق کا ای تسلی دا کسانی چوکی بھی اور ہمیں دولا مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نندوک بھی ای کشا یا گوانڈی چوکی نندوک بیتے اور صحابہ مزنی صحابہ موجود ما ابو بکر عمر و علی بلکہ دیگے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر گون بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارتے گوڑا ہمیں گونڈوا چی اجازت گی گوشتا تو ہمارا اجازت دے یبری مسترینا بھی دیا گونڈو گوشتا انہا فرمان رسول اللہ تا اجازت نہ دیا تاو وارتا ملوٹان ترا چی رند مم بورا گوڑا رسول اللہ شیرا ہمیں گونڈوا دا تو خیال بکا چی دولا احترام و تقدیر کو تے چی راستی کا شئی نشتگا رسول اللہ ہے نا یبری اجازتے گئے وحدے کے گونڈوا نمن نے گوڑا رسول اللہ ہمیں شیر ہمیں گونڈوا داتا ہمیں دولا عزت و احترام بدے تقدیرہ بکن گونڈوانی تاکہ آئینی تو کا یک شخصیتی جوڑ بھی تو خیال بکن ای گونڈو نندگ رسول اللہ کشا گو ای مزن صحابہ ای وقت یک تقدیر احترامی گونڈو وستا و بعضی میں ہنی مردم وقتی کسانی چوکا مجلسان نبران
مزلینان کرا ننا دینا چوکانی ہچ عزت و احترام نکننتے چوکان ہچ تقدیر نہ دیا اگا آ مردم کے چوکان کسانیہ چی تقدیر نہ دا آئین احترام نکا دو قسم نوجوان جوڑے بھی یک نوجوانی ہمیشہ کہ آئیے تو کا ہچ شخصیت نہ بھی آ مدام احساس کمتری شکار بھی آئی تو کا ہمیں مدام احساس بھی کہ من ہچ شخصیت نہیں من ہچ کت نہ کنا ان حقیقتاً ہمیں ڈول بیتے آ مردمہ اگر کسانیت تو آئیے احترام مکنے آئیے تقدیر مکنے ہچ مسئولیت باندہ زورت نہ کا لوگ تو کا تو آئیے ہچ مسئولیت دات نہ کنے یا کہ ہنچیں قسم نوجوانی جوڑ بیتے کہ آ ہچ بے پروائی بیتے بے احترامی بیتے تاکہ وہ تارا ظاہر بکن وہ تی شخصیت پا زور پا بے احترامی پا بے فائدہ کار و کرداراں چیا تو کسانیت تو آئیے عزت احترام نکتا تقدیر نہ داتا آنی مزنے زور لوٹی و تارا پیش داریتے پا بے عزتی و بے احترامی کہ من یک مزنی شخصیتیا وہ تی چوکانی عزتہ بکاں وہ تی چوکانی تقدیرہ بکاں وہ تی چوکان مسئولیت بدے مثلا کسانا بلے وہ تی گوداں وقت اختیار کنتے ایدے گوداں دگے اگاں گوداں ہنچی مسئولیت بھی دیئے لوگی لحتکاراں بھی دیئے بلے مسئولیت زیرتے اگر تو تقدیر نہ دیا ای عزت نہ کنے ای احترام نہ کنے ای تو کا ہچ شخصیت نہ بھی ای تو کا ہچ جوہر ماں نہ بیتے اگر حقیقتا موتی پیرے نہ بچارے میں پیرے نہ کیسا گوش بدارے چیڈولا بیتگا وتی زندگی چیڈولا گوازین تگے 10-12 سالی بیتا گوڑا ای و لوگ پورا مسئولیت زورتا ای و لوگ پورا ڈبا زورتا مثلا ملکان بیتگا ہرچی کے ڈگار بھی تگے دہکان کاری کو تگے یا کہ شپانکی کو تگے یا کہ تجارت کو تگے 10-12 سال بیتا گوڑا لوگ مردین ہمیں بیتا مثلا میں پیرینا میں وتی ماں پیرینا کیسا کرنگا کہ 10-12 سال بیتگے مثال گوبور دے مردمہ مثلا گوبور دے ڈگاری بیتگے ہورانی ٹیم بیتا پیتا دگے جا گیا مثال پھلاباد ڈگار و زمین بیتا ای چوکا کہ ادا 10-12 سال بیتا میں وتی کماشا نہیں کیسا ہے گوشتے مارا گوڑا یلوی کتا من 10-12 سال بیتا وات شتا آ ملکانی سرا پھلاباد کسانوا ما ادا یو کہ ڈگاران بیتگے 10-12 سال چوک مرچگین 10-12 سال چوکاں تو برادے دکانا رادات نہ کنے کہ سامانی چیزیں بگرنتے چوکانی مہر نہیں مہر میں گے ماں ہمیں ڈولی تربیہ چوکان داتا ما چوکان کسانیت چے ہچ مسئولیت نہ داتا ما انہیں احترام نہ کتا آئین تقدیر نہ کتا و صحابہ کرام اگر بچارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے ایڈولی تربیت داتگاں آئین عزت احترام تقدیر کتا جنگ بدرہ پیسر ابن عمر کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 14 سالی بیتے کہتے ہیں کہ من جنگا بہر بزیرہ خیال بکا رسول اللہ وقت واپسی کنتے کہ تو کسان 14 سال انترا و ہمیں دولا جنگ احدہ عمیر ابن ابی وقاص کسان بھی کہ رسول اللہ کرا کہ من جنگا باہر زیرا رسول اللہ قبول لے نہ کا گوڑا گرے تھے گوڑا نہیں رسول اللہ قبول لے کانتے و زہم گشتے آیا زہم زورت نکتا زہم زورے آئی کوپے سرا چو باستگے ہمیں چو کسان بیتگاں چیا مردی تربیت دائک بیتگاں مسئولیت زورتگے بی بی عائشہ اگما بچارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے وفات کتا بی بی عائشہ 18 سال بیتا آئیہ روایت کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 2000 حدیثہ چی گیشتر رسول اللہ روایت کتا بی بی عائشہ یعنی چیڈولی زندگی بی بی عائشہ واضح تھا وحدی کے رسول اللہ وفات کتا یہ 18 سال بیتا ہمیں ڈولا اگر وحدی کے چوکن تقدیر و عزت و احترام بھی دیے و ای لحتی چیزیں تا تربیت درس دروس تا چه صورت یوسف مشمدی میں پیش کتا و چونے حقیقتاً بازا بلے وقت مارا یعنی انچو وقت نیستیں کہ مدرستیں درس دروساں تربیت ذکر بکنے و باندہ انشاءاللہ پدا مجلس میں بیتے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ